Yes, ni kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Gashyantare 2026 ni myemerere nongere mbasuhuze mbaha ikaze ndetse mbifurize kugira impagarike n'ubugingo, mbifurize kandi kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Mbaha ikaze rero kuri aya makuru agezweho cyane murasirazuba w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urugamba rukomeje gukomera ndetse rurushaho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Ndaje mbabwire ibimaze kuba bitangazwa ku mirongo y'urugamba. Birabwa ko muri Fizi imirwano yabaye ku munsi w'ejo, Captain Ndayishemeza wa FDNB yishwe na M23, hafashwe amateko zitagira ingano, ibitwaro bidasanzwe byafatiwe ku rugamba. Ndaje mbabwire ibice biri tombe muri aka kanya muri aya makuru. Ndaje mbabwire ibyo ari byo. Harashwe drone amanyadati imibare ikomeje kwiyongera mu abantu mwe. Colonel Rugabo wa Twirwaneho avuze ibintu Twirwaneho yakoreye coalition. Ndaje mbabwire nakamaramaza drone zashwanyagujwe ntizigira ingano. Ndabibabwiraho gatanu ku kandi ariko inkuru y'urupfu rw'umukapiteni mu ngabo z'u Burundi munyemerere ndujyanirane n'inkuru y'icyemezo President Ndayishimiye afashe cyo kwirukana mu buryo budasubirwaho. Kwirukana mu buryo budasubirwaho umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ese bigenze bite? Ndaje mbabwire gatanu kuri gatanu muri aya makuru. U Rwanda ntirushaka u Burundi mu biganiro byo kurwungana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwira impamvu. Iyi nkuru twayigarutseho ariko ntitwabwiye impamvu u Rwanda rwatangaje ibi bintu. Ndaje mbabwireho gatanu ku kandi. Hanyuma leta ya Kongo ndababwira uburyo yanyanyagije amafaranga mu basirikare bayo na Wazalendo bari ku rugamba. Ndaje mbabwiraho gatanu ku kandi. Yitwa General Celestin Mbala, uyu wayoboye FRDC azifashishwa mu rubanza rwa General Fremon yavushijwe gukorana n'u Rwanda. Ndaje mbabwire impamvu ahise yinjizwamo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ko Amerika itoza ingabo zayo bikifatanya mu butasi mu buryo budasanzwe. Reka yose rero tuyave imuzini muzingo gatanu kuri gatanu. Reka mbaye ikaze rero mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Icyo usabwa gusa no gukandaho hasi handitse subscribe cyangwa se sabone, ngira ngo murabyumva ko atari ibintu bigoye cyane gukandaho kuri subscribe no gufyondaho mwabantu mwe. Hanyuma nimumara kunkandira kuri subscribe cyangwa sabone unkandire like. Nkandira kuri like tubone ko bikunda. Tanga igitekerezo cyangwa se comment. Tanga igitekerezo cyangwa se comment. Unakore share usangiza abandi aya makuru. Muri comment ariko biranoroshye cyane ko washyiramo agatima ubundi tugakomeza kugenda twibanira gatanu kuri gatanu. Hanyuma ari kukandika n'izina ryawe muri comment nyabuneka. Hanyuma utange agatima hanyuma ushyiraho na comment. Ndashaka kujya nsoma comment ariko nkanasoma mu by'ukuri amazina y'abantu bacu badukurikiye. Ubwo uratubwira aho uherereye mu by'ukuri, abari Kayonza, abari Gatsibo, abari Nyagatare, abari mu mujyi wa Kigali, mu turere tugize umujyi wa Kigali, Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo, abari mu burengerazuba, mu majyepfo, majyaruguru, akarere kose uherereyemo utubwira uti ndahangaha ubundi tujye tusangira. Ndashaka tuba umuryango. Hanyuma reka mpere ku makuru y'imirwano ari kuvugwa hano muri Kivu, ariko hasohotse inkuru yihutirwa cyane. Umwanzuro ufashwe na M23 nkeka ko ari inkuru nziza. Ubwo Kinshasa nayo irabisigaranye umukoro wo kuba yarekura bamwe mu mfungwa ifite za M23. Ibi bikozwe na M23 ntabwo bisobanuye ko ari ya myanzuro ya Doha, ahubwo no gushaka amahoro, no gushaka mu by'ukuri no kugaragaza ko M23 ikigamije ari amahoro n'ubwumvikane. M23 rero biramenyekanye ko yarekuye abasirikare 230 ba FARDC bari bamaze igihe mu maboko yayo. Uyu mutwe watangaje ko warekuye abasirikare 230 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bari bamaze igihe mu maboko yawo ngo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yawo. Ni kuwa gatanu tariki 30 nibwo uriya mutwe tariki 20 murambabarira nibwo uriya mutwe washyikirije abo basirikare komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ndetse no gucunga ibiza ndetse n'uburinganire.
yitwa Madame Haja Lahbib wagiriraga uruzinduko mu ruriya mujyi wa Goma wo muri Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na M23. Ni nyuma y'uko yaravuye i Kigali, twari twabwiye ko yaravuye i Kigali aho yari yakiriwe na Perezida Kagame, bari banaganiriye ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no mu karere birumvikana. Hanyuma rero avuye i Kigali yerekeje i Goma yakirwa n'umuhuzabikorwa Corneille Nangaa Yobeluwo, bagirana ibiganiro. Ni ibiganiro byibanze ku biterere y'ubutabazi bw'ibanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. AFC M23 mu itangazo asohoye kuwa gatanu yavuze ko Haja Lahbib yashimangiye akamaro ko kongera imikoranire hagati ya AFC M23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo barusheho gusubizwa ibibazo byugarije abaturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi bibasiwe n'intambara. Yanagaragaje ko hakenewe gufungura inzira z'ubutabazi hashyirwaho komite tekinike ihuriweho, ndetse anagaragaza inyota yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Corneille Nangaa yijeje Haja ubufatanye bwiza hagati ya AFC M23 n'abakorera ibikorwa by'ubutabazi mu bice igenzura, ndetse ko ingamba zorohereza urujya n'uruza rw'abaturage zamaze gushyirwaho. Avuga ko mu mwaka ushize AFC M23 yishyizeho cyangwa se avuga ko umwaka ushize M23 ishyizeho inzego z'ubuyobozi hamaze kugaragara impinduka zifatika zirimo kugaruka k'umutekano, gusenya inkambi z'abari baravuye mu byabo, ikurwaho ry'inzitizi zose zari zarakizweho na Wazalendo, FARDC na FDLR, ndetse no gusubiza mu byabo abaturage bagera ku gihumbi, ndabona bavuga 1,200,000 bari barahungiye mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibi rero ni ibintu AFC M23 ivuga ko byatumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera cyane muri ako karere. Uyu mutwe kandi wavuze ko mu rwego rw'uruzinduko rwa Haja Lahbib i Goma wafashe icyemezo cyo kurekura abana bato 40 ndetse n'abagore bagera ku ijana bari barijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC nyuma bakisanga amaboko ya AFC M23 kugira ngo basubizwe mu miryango yabo. Uyu mutwe wunzemo ko unashyikirije komiseri w'umuryango umwe bw'Uburayi abasirikare 130 ba FARDC bakomerekeye ku rugamba bari bamaze kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya gisirikare bya Katindo bicungwa na AFC M23 kugira ngo basubizwe imiryango yabo. Ni M23 kandi ivuga ko yiteguye gukomeza kugirana na EU ibiganiro bya tekinike mu rwego rwo kurushaho gushimangira uburyo bw'imikoranire hagati yayo ndetse n'abatabazi bo mu bice igenzura. Hanyuma kandi ubwo nibyo ngibyo rero reka twinjire kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano, mbabwire ishyano rya Gashyantare ryagwiriye igisirikare cy'u Burundi FDNB kiyemeje guhangana na M23 mu majyana maza ngo kigira mu by'ukuri akaraha kajyahe gihitamo mu by'ukuri kwijandika muri iyi ntambara. Ni ku cyemezo cya Perezida Ndayishimiye. Inkuru rero y'agahinda yateye amarira mu basirikare b'u Burundi ndetse ubamarira yabaye amariba. Iravuga ko Captain Eraste Ndayishemeze wo muri izi ngabo z'u Burundi FDNB uyu ngo yiciwe mu mirwano yasakiranyije ingabo z'u Burundi n'imitwe yatwirwaneho ndetse na AFC M23. Uyu ofisiye yishwe ku munsi wa kuwa kane w'iki cyumweru, mwabanwe sinejo kuwa gatanu sino uyu munsi kuwa gatandatu. Yaguye mu gace ka Poezero ni muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo aho ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zigaba igitero. Hanyuma ni imirwano amakuru avuga ko yanakomerekeyemo abandi basirikare 6 b'Abarundi. Yitwa Captain Eraste Ndayishemeze wari ufite imyaka 40 y'amavuko, yavukiye muri komine Rutovu ho mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2010 arangiza amasomo y'abaofisiye muri 2016. Uyu musirikare amakuru avuga ko yarashwe na drone mbere yo koherezwa muri Kongo. Yari asanzwe ari umwarimu wa gisirikare mu kigo cy'ingabo z'u Burundi bo mu mutwe w'abakomando hariya Igitega. Uyu musirikare kandi amakuru akavuga ko yize igisirikare mu bihugu bya Gabon ndetse no mu Bushinwa. Uyu rero yaguye ku rugamba hariya kuri Poezero, yaguye mu rugamba bari bahanganyemo na M23 ifatanyije na Twirwaneho. Murumva ko ibintu bitigeze byoroha naka na gato. Nyuma yuko bigenze gutyo ntago ndarangiza kuri report y'imirwano kuko Twirwaneho hari ibintu iri kuvuga bikomeye cyane byabaye ku rugamba, ahubwo nagira ngo mpite ensozi iby'inkuru z'Abarundi. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yirukanye burundu umusirikare ufite ipeti rya koloneli ngo ni Gerard Nijimbere wo muri police y'iki gihugu.
amuhora kwiba umuceri ugenewe abasirikare. Ni ibintu bitangaje cyane. Uyu musirikare Colonel Gerard Nijimbere ni uwo muri police y'igihugu cy'u Burundi, yirukanwe na President Ndayishimiye amuziza kwiba umuceri ugenewe abasirikare. Iteka ryirukana burundu Colonel Nijimbere azira kwiba umuceri ugenewe abasirikare ryasohowe na President Ndayishimiye ku 19 Gashyantare. Uyu polisi yirukanwe muri police y'u Burundi nyuma y'iminsi abasirikare b'u Burundi by'umwihariko abo muri batayo ya 11 iri mu mujyi wa Baraka ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo barataka inzara. Biravuga ko rwose ngo ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye. Nyuma abasirikare bose bavuga ko mu gihe buri wese aba yemerewe kurya ifunguro ririmo irobo ry'umuceri ku manywa n'irya kawunga ari mugoroba, birangira bahawe 1/2 cyabyo. Abasirikare rero bashyiraga mu majwi n'ubundi ababakuriye babashinja mu by'ukuri kubaha ibihano biremereye mu gihe bagaragaje kwinubira ingano y'amafunguro bahabwa, by'umwihariko Colonel witwa Colonel Sylvain Kinigi. Abasirikare Burundi bibaraka kandi bashinje ababakuriye kuba bamaze igihe bifashisha ibyabo kabatunze mu gukorera ubucuruzi muri uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatumwe bamwe bagenda banatoroka urugamba, bikura mu rugamba bavuga bati twishwe n'inzara, umunaniro n'ibindi bitandukanye, ntago cyo duhabwa, ntago twitaweho, bagaragaza ko rwose kubakeneraho umusaruro ari nko gushaka amata ku kimasa. Hanyuma abo nabo mu ngabo z'u Burundi, namakuru bivugwa mu ngabo z'u Burundi, ndaje babwire mu by'ukuri byinshi n'ubundi bifitanye aho bihuriye n'u Burundi. Ariko reka mbanze ninjire noneho ku mirongo y'urugamba mbabwire ibyabereye muri urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mwabantu mwe ibintu byakomeye cyane cyangwa se byarushijeho gukara ndetse no gukarata. Reka turebera hamwe ibyatangajwe n'umutwe wa Twirwaneho n'amakuru yatangajwe nyuma y'urugamba rw'imbaturamugabo hagati y'impande zihanganye. Umutwe wa Twirwaneho uravuga ko ufatanyije na AFC M23 ku munsi w'ejo kwa gatanu byonyine, byari kwa gatanu tariki 20, ngo babashije kurasa drone zirenga 30 z'ihuro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Drone 30 zarashwe ku munsi w'ejo kwa gatanu tariki 20 mu rugamba. Ni nyuma y'imirwano yari yiriwe isakiranye impande zombi mu bice by'imisozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko kuri wa gatanu imirwano ikomeye yabereye mu duce twa Muriza, Gakenke ndetse na Karongi n'ahandi hatandukanye. Ni nyuma y'ibitero by'ingabo zirimo iza FARDC, Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro. Umuvugizi wa AFC M23 ifatanya urugamba na Twirwaneho Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu masaha y'igitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ziriwe zigaba ibitero bya za drone ndetse n'ibyo ku butaka bica igikuba ndetse binateza urupfu rw'abaturage b'abasivile bo muri komine ya Minembwe no mu nkengero zaho. Ni mu gihe kandi AFC M23 ishinja ihuriro ry'ingabo za leta kurenga ku gahenge. FARDC mu itangazo yasohoye nayo yashinje AFC M23 nabo yita ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku birindiro byayo biri muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bikica gahenge kifujwe na perezida wa Angola João Manuel Goncalves Lourenço. FARDC ivuga ko ibirindiro byayo byo muri Kivu y'Amajyepfo byatewe ari iby'ahitwa Mikenge ndetse na Kalongwe mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, by'umwihariko mu duce twa Kahungwe, Kanga ndetse na Rugeje. Ni mu gihe bigoye kugenzura buri ruhande ibirego rushinja ibindi. Twirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidel, umwe mu basirikare bakomeye bayoboye ingabo zayo ziri ku rugamba, iremeza ko bashoboye guhanura drone zirenga 30 za FARDC ndetse n'abayifasha ku rugamba. Yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Imurenge TV ati nubwo Tshisekedi akomeje kohereza za drone n'abasirikare bacu ntibabuze kubakubita za Muriza, ntibabuze kubakubitira za Gakenge, ntibabuze kubakubita za Karongi. Ubu ngubu ingabo zacu zirakomeje gukubita kugana imbere zirasa. Ati ntibabuze kubakubita za Rwitsankuku ndetse n'ahandi hose bahageze. Aha Rwitsankuku ni kamwe mu duce FARDC maze iminsi yigamba ko yigaruriye.
hanyuma twirwaneho irigamba ko yahaba kubitiye ahubwo. Yakomeje agira ati Tshisekedi arohereza drone zikarasa mu baturage zigatwika imirima, ariko kugeza izi saha rwose drone zararashwe, n'uyu munsi twaharashe izirenga 30, ariko iziriwe zihaguruka zirenga 50. Colonel Rugabo kandi yemeje ko muri rusange drone bamaze guhanura zirenga 300 muzibarirwa muri 700, ahamya ko Tshisekedi yohereje mu Minembwe. Izi ni report ziri amakuru ari guturuka ku mirongo y'urugamba mw'abantu mwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu Minembwe aka kanya naho ituze ntaryo, haravugwa ibitero ndetse binakomeye cyane biri kugenda bivugwa. Haravuga ngo ni heavy attacks by Burundian forces and FARDC launched against civilians on the outskirts of Minembwe. Ngo kuvuga ngo ni ibitero bikaze by'abarundi ndetse na FARDC biri kugira ingaruka ku baturage b'abasivile batuye muri bira bice n'ubundi bya Minembwe. Ni biri gutangazwa n'umutwe wa Twirwaneho. Ubwoko rwose bikorwa ibitero bya coalition bikomeje kugira ingaruka cyane ku baturage bahariya mu Minembwe. Ni Minembwe FARDC ishaka ubinabwiza, ubundi yakaba iyo biyihira yakaba yarafashe Minembwe rwose ngo mbere gato yakari agahenge kasabwe na leta ya Angola. Hanyuma reka noneho tugaruke mu byukuri ku makuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika, ariko tutarava ku makuru ari kuvugwa ku burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka tubijyanirane n'iyi nkuru yuko u Rwanda ngo ntirushaka Uburundi mu biganiro byo kurwungana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, atangaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, adakwiriye kugira uruhare mu buhuza bijyanye n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cy'u Burundi gifite uruhare mu bibazo bihari. Mu nama ya 39 isanzwe ya AU y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera i Addis Ababa muri Ethiopia, nibwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango zigenda zihererekanywa hagati y'abakuru b'ibihugu. Ni inshingano yahawe mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje intambara zirimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Ni mu gihe kandi umuryango wa AU Ndayishimiye ayoboye kuri ubu uri kugira uruhare mu guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uretse iby'iyi ntambara, u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo bishingiye ahanini ku mikoranire ya leta y'u Burundi n'umutwe wa FDLR. Ibi byose rero bituma hibazwa ku hazaza h'ubuhuza AU igiramo uruhare, mu gihe Ndayishimiye uyiyoboye afite uruhare cyangwa se ruhanda ahagazeho mu makimbirane ari hagati y'impande zombi. Ni ikibazo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Nduhungirehe yabajijwe ku munsi wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura ndetse no guhangana n'ibibazo, ni Haja Lahbib. Minisitiri Nduhungirehe rero yagaragaje ko nubwo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibituranyi ndetse bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, uyu munsi bifitanye ibibazo bya politiki. Ati u Burundi ni igihugu cy'igituranyi kimwe n'u Rwanda, kikaba n'umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ariko nk'uko mubizi u Burundi bwafunze impaka ibuhuza n'u Rwanda, ndetse ikindi ari nacyo giteye impungenge, u Burundi buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe, babuza kugera ku masoko, ibyatumye imibereho y'ikiremwa muntu irushaho kuba mibi. Yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo byashyizweho na AU, Togo igirwa umuhuza ndetse ahabwa n'abandi 5 bakorana muri iki kibazo, barimo Olusegun Obasanjo, wahoze ari perezida wa Nigeria, Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mogae uyu nguyu wayoboye Botswana, ndetse na Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Centrafrica. Avuga ko rero aba bashobora gukomeza inshingano zabo
cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC u Rwanda na Congo byashyizeho umukono, ariko ashimangira ko nubwo Burundi buyoboye African Union budakwiriye kubigiramo uruhare kuko bufite uruhare mu kibazo gihari. Ati ugendeye kuri ibyo ubona ko bikomeye kuba Burundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagira uruhare mu buhuza. Ati dufite ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe bihabwa abantu batanu bafasha mu biganiro. Dutekereza ko abo bantu hamwe n'umuhuza bakwiye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington, Burundi butabigizemo uruhare kuko ari bumwe mu biri muri iki kibazo. Ku ya 11 Mutarama 2024 Burundi bwafuze imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe na Gitega, ibintu u Rwanda rugutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri. Umwana w'u Rwanda n'u Burundi warazambye ndetse urushaho ubwo iki gihugu cyatangiraga gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo muri Nyakanga umwaka wa 2024. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Icyo gihe impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza gukora ibishoboka byose mu kuzahura umubano. Uko gukurura cyangwa se uko guhura rero kwakurikiranye n'inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza leta y'u Rwanda n'u Burundi, gusa kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka n'amaginga ya. Hanyuma rero mu yandi makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yafashe amafaranga iranyanyagiza mu basirikare bari ku rugamba ndetse na wazalendo. Reka mbabwire uburyo byakozwe. Ubutegetsi bwa Congo buri guha amafaranga abasirikare b'igihugu na wazalendo bahanganiye n'ihuriro AFC M23 mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo hagamijwe gukomeza intambara. Aya mafaranga yatangiye gutangwa tariki 11 Gashyantare 2026 nyuma yaho itsinda ryaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye nyuma yaho iri tsinda risuye Uvira ku itariki ya 10 Gashyantare. Umurwanyi wa wazalendo wahawe amafaranga yatangaje ko umusirikare wa Congo ari guhabwa amadolari 400, abo muri wazalendo bakaba bari guhabwa amadolari 200 kuri buri wese. Amakuru yizewe rero avuga ko itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryigabyemo andi matsinda 6 ajya gukurikirana ibikorwa by'itangwa ry'aya mafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kibaya cya Rusizi, muri Baraka Centre ya Fizi, Minembwe ndetse na Makobola. Aka gahimbaza musi gatanzwe nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama. Kuva icyo gihe leta ya Congo yongeye ingabo n'ibikoresho muri iki gice, mu gihe Perezida Tshisekedi yarakomeje kugaragaza inyota yo kwisubiza ibice yambuwe. Tariki 24 Mutarama, Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Congo Jean-Jacques Perusi Sadiki yabwiye abaturage ba Uvira ko Tshisekedi yamutumye kubabwira ko vuba leta izatangira urugamba rwo kwisubiza Kamanyola, Bukavu na Goma kugeza Bunagana. Ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo mbatangarize ko vuba tuzakomeza kurwana. Nyuma ya Uvira hazakurikiraho Kamanyola, nyuma ya Kamanyola tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana, aho hose. Guverineri Jean-Jacques Perusi yasubiyemo aya magambo mu nama y'umutekano yabereye mu rugo rwe ahitwa Ikilomoni muri komini Kavimvira muri Uvira tariki 17 Gashyantare. Yitabiriwe n'abayobozi barenga 220 bo mu nzego z'ibanze. Havuga ati mu minsi mike babyemera cyangwa se batabyemera, abanzi bazava mu bice bafashe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva mu mpera za Mutarama, imirwano yakajije umurego mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange, Mukoko, Gakenke, Pwezero, Rugezi, Biziba, Kundondo, Mitamba ndetse na Kirungwa. Ku 17 Gashyantare ingabo za Congo na wazalendo bagabye ibitero karabutaka ku birindiro bya AFC M23 mu misozi miremire y'Umurenge ndetse na Remera muri teritwari ya Uvira, bifashijwemo n'ingabo z'u Burundi zaturutse mu gace ka Kigoma. Ku 18 Gashyantare ingabo za Congo, iz'u Burundi, abacancuro na
Wazalendo byagabye ibitero mu birindiro by'umutwe wa MRDP twirwaneho muri Rwitsankuku, Kalingi, Gakenge, mu Marango ya Kivumu hariya Mukoko ndetse na Gahwera ni muri komine ya Minembwe. Mu ijoro ry'uwo munsi kandi ihuriro ryagabye ibitero karabutaka ku birindiro bya AFC 23 ni hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Remera ni muri Uvira. Ibitero biri kugabwa hifashishijwe imbunda ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Biri kugabwa mu gihe ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga hakomeje gahunda za diplomasi zigamije guhagarika imirwano muri Burasirazuba bwa Kongo. Tariki 13 Gashyantare, Tshisekedi yatangaje ko yemeye ihame ry'agahenge kasabwe na leta ya Angola. Byari biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa tariki 18 Gashyantare, ariko mbere y'uwo munsi na nyuma yaho ibirindiro bya AFC 23 ibyatwirwaneho ndetse n'inzu z'abasivile byakomeje guterwa. Abasesenguzi rero mu bya politiki bavuga ko ubu buryo bwa Perezida Tshisekedi bwo gukaza ibitero ku ruhande rumwe no kwerekana ko yiteguye guhagarika imirwano ku rundi bugamije gukomeza imbaraga za leta ya Kongo mbere y'uko haba ibiganiro. Barasaba ubuhuza rero cyangwa se abahuza bo mu karere no hanze yako kurenga amatangazo gusa, ahubwo bagashyira mu bikorwa ingamba zifatika kugira ngo ubugizi bwa nabi buhagarare mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi twavuga yitwa General Mbala. Uyu nguyu ni Celestin Mbala Munsetse. Uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2018 kugeza 2022 ni imyaka 4. Uyu rero biravugwa neza ko mu rubanza rwitwa Filemon Yava Mbala azifashishwa mu gushinja Filemon Yava gukorana na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwira urukiko rukuru rw'igisirikare ko mu gihe leta na General Filemon Yava yayoboraga intara Kivu intara gisirikare ya gatatu yavuganaga nabo muri leta y'u Rwanda kugira ngo atsindishe ingabo zabo. Ibi ngibi rero agomba kubizira cyane nk'uko amakuru abivuga. Uyu Yavu yahakanye iki kirego asobanura ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, icyakoze ko yakiriye ubutumwa bwa telefone bwaturutse ku muntu atazi bushinja FARDC gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu musirikare yasabye ubushinjacyaha kwerekana ubutumwa bumushinja kwandikirana nabo muri leta y'u Rwanda, ariko bwasubije ko kububona bitabworohera kuko ngo kwinjira muri telefone ye bigoye cyane. Hanyuma rero urukiko rukuru rwa gisirikare rwasabye ku rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC gushakisha ibiganiro bya telefone Lieutenant General Filemon Yava ashinjwa n'abo bantu niba bihari koko. Uyu Yavu yibukije urukiko ko General Mbala yamubereye umuyobozi, asaba ko yahamagarwa kugira ngo azamutangeho ubuhamya mu iburanisha ritaha rizaba tariki 2 Werurwe. Abacamanza bemeye ubwo busabe. Umunyamategeko wa Lieutenant General Filemon Yava yitwa Maître Parfait Kanyanga yasobanuriye urukiko ko General Celestin Mbala uyu nguyu ngazashyira umucyo ku biteye urujijo bikomeje kuvugirwa muri uru rukiko. Anagaragaza ko umukiriya we yitwaraga mu gihe yaragikorera igisirikare cy'igihugu. Lieutenant General Filemon Yava kandi yasabye ko Lieutenant General Constantin Ndima wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Brigadier General Mwehu Lumbu wabaye umuvugizi we ndetse na Major General Sylvain Kenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu ngo bakongera guhamagazwa kugira ngo batange andi makuru mu rukiko. Ndima uyu ndetse na General Kenge na Brigadier General Mwehu bari babwiye urukiko ko Lieutenant General Filemon Yava yoherejwe ubutumwa bwa telefone n'uwo muri leta y'u Rwanda, ariko babashijwe niba baramubonye barabihakana, bananyuranyije kuwo bavuga ko yamwoherereje. Muri Nzeri umwaka wa 2022 nibwo Lieutenant General Yava yatewe muri yombi nyuma yaho ingabo za Kongo zambuye ibice byinshi n'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri teritwari ya Rucuru. Ibice rero birimo umujyi wa Bunagana. Urubanza rwe rwatangiye muri Mutarama umwaka wa 2026. Hanyuma
Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikazihara ibikoresho bya gisirikare kandi bikifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya Kongo yifuza ibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'Abanyamerika kugira ngo bayacukure banayatunganye hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki 4 Ukuboza 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters biherutse gutangaza ko tariki 5 Gashyantare Leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye Abanyamerika bashaka kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro Abanyamerika bashaka nayo bazifashisha mu gutunganya bateri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Ku 20 Gashyantare ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko inyuma y'amasezerano y'umukoza hari indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Kongo ubufasha mu bya gisirikare. Iki kinyamakuru cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa perezida wa Kongo mu by'umutekano Desire Kashmir Eberande Kolongele yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kaikwamba Wagner na mugenzi we muri Amerika Marco Rubio. Cyasobanuye ko inyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kujya zitoza za Kongo zikanaziha amakuru y'ubutasi. Muri Mutarama uyu mwaka itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afrika riyobowe na Colonel Michael Gacheru ryagiriye uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe ifasha ingabo za Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga ikanaha polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta ya Kongo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2025. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Gashyantare 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri News Lab TV turakomeza kubana.